خەڵکێ شنگالن لە کۆمەلگەها دگورێ یا لە باکووری چیای شنگالێ ڕێیا چوون و هاتنێ گرتینە و ناخوازن vەکن هەتا گۆ داخوازێن وان نەئێنە بجیکردن و li gor got ew dibêjin daxwaza wan a serekî ew e got hêzên Supayê Iraqê û Yebeşê ji nava Şingalê vekişin. حماية الجيش العراقي قيادة عراقي بيت القال جنو زاروت ما بدي الماليات ما بدي أم جد ممنون يا بلا في حماية تشمرنكي وآدي ترى جماعة بقى وهذا بسر بقى كيفا أم ممنون وان راس السي هشت قنجك مقرن باشك مقرن بلاش ليف جنو زارو در كفن بلاش ليف مالا در كفن Ev derjî nahiya Sunûnê serê 5 rojaya xirvebûnên xelkê Şingalê li vir berdewam in. Zarok û jin keç û mêr beşdarî divan xirvebûnan de kiriya û daxwaz dikin got bitinê polîsên federalî û asayîşa niştîmanî di deverên wan de bimîne. لازم حكومة تدخل ببيع مجتمع الدولي وساكر ناي اجبر خلق ما بلنقاس بيا ضحية وهالروش هنا اتفاق كم مؤقت لازم حلقة دائمة ببينش في خلقيرة دا بس اف ابادة بساري خلق ما دا بين بساكنين من يقدم زايو او متسن من مدرسة Şerê Supayê Iraqê û Yebeşê bi çekên giran bûye sedemê wêraniyeke mezin û di encama şerê wan de ziyanên canî û darayî gihiştine xelkê û çendîn mal ber bi gule û hawnan ketin. خدایا من تیدا اون چاقی بوی شر ازو هر چهار زاره خوی مزنه تیدا اون زاره ماید که چون برمون مالا مامه وان ابناش ما سرم برموناوی داره که قادفه وان لیدان من مال دبون پشتی ما دیتی یعنی ما ترسا وقف سرماده بیخنم جه ترساین هم درک ماید آله شمالی وکی شمالی بوم تیرا در کفتن چونا کتا مالا مامه هاتم چونا اداری برکست تلق بهتری هاتم Şerê di navbeyna Supayê Iraqê û Yebeşê de bi çekên giranên weke doşka û RPG û medfeya bû. û bi agerê vî şerî bi tir ji 1700 malan ji Şingalê malên xwe bicîhiştin û careke dî aware bûn. Yusuf Rabih Rûda û Şingal.